Hello muntina namite ho zo se limna kahit nei kinon chule tu ni kho bulte ni sim som la ko sang ni le som ni langa din jong tu so chum ho anangai ki tawiti jani kho chun headquarter inspector general Assam Rifles South Vice in Noin Chandil district Holmunlin village muna security force on search operation anei nawa kani gram jangale amu kilogram ni anamando nahi IGR sawa kuntu suina seina chun gamsung mi pi ho bit na le kho sa na zala danin aphallo khamna thei ho mi pi kom athun masanga ven bit na pi ding te akipi la naw mala na hi dan thu phon chun aseina hi Jani nil alam chun security force on lam ka hupi kaprang area la joint operation anei nawa United National Cookie Army UK ne non SO thingnoya finance secretary pa chu anamanu nahi thu soina seina achun police hon thugu aza adung zuyun police le Assam Rifle hon joint operation anei nawa ama hi mancha AK rifle le achang phab to anma thawin chule munchom dang khara jong 315 rifle le countermate single barrel rifle jong anamudon hichi hi kithe do ding atia aga sel do ho hidanin jong thu so chun asei nahi Alangkharin self-style chairman ki se KCP meitei thingnui KK nganba allies chongtha manglim jaw allies kanglei konba nganba kumsom sagi chulle KCP KK nganba grupa active cadre khajong laisram manglim ba singchu police on anamanovenahi Central government in Jani chun Ganesh Kumar Sangkhat Jakku Somgit Legit Batch IAS officer chu Chief Election Commissioner thading in anaphung do tawinahi amahin a retired teding Rajiv Kumar chu akhelding Chief Election Commissioner hi na atu panding a hitai hitol hona mabana election umnading state West Bengal Kerala Tamil Nadu Assam le Bihara election ho amavet suinunoya chilading tina hitai Ganesh Kumar hi January disim som nilagup sang nile som nila kuchen hichipan mun hi alu dinga hin hito kilhana state assembly election som ni sang nile som nile sagia India president le vice president kilhan nading le sang nile som nila ku Lok Sabha election adinga kigu nachen ama mapui na noya chilading tina jong ahikiri nahi Ganesh Kumar Chief Election Commissioner dinga kilhan do hi Election Committee ho to khomjowa ki phung do ahin hichi committee a chun Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah le LOP tichu leader of opposition Rahul Gandhi ho jong jaw a hiwin hinla Chief Election Commissioner kilhan do thua alung leilo Congress lamkai Rahul Gandhi chun ji tho in anapilu dinahi Kerala Kedar Kumar hi Jammu and Kashmir Article 370 kila do achu Union Home Ministry anato ahin chule hichi bill draft bol la ajong anapangahi ama hi Home Minister Amit Shah to jong kisa theitan danin ake sejenahi Manipura President rule ki koi deilo na le phatsa lo na party level chule kiloi khom na meilhei CSU hon anaphun do jingu banjamin meitei nu mei kiloi khom na mera pai bi hon jong President rule ki koi phatsa lo na le agang thei pena Chief Minister than do ahia state government in mopu na patia ala agang na din demand an nei unahi in Forest District Lamlai Assembly Constituency Telo village nu mei ho chun Jani khun lamlina to mun ki phin na an neun asei na wachun agi sei pi thu nei vai hom hon agang thei pena lam kaidia hinani khatun do ahia government system patia achi la ding seun koi machan volunteer ho ahung ma thei lo diu amandia hung hung nu mei hon ki mai tu pi ding a hi tin ga ten thu phun a hin neu na hi Ministry of Home Affairs and Security lam to ke sein 28.99 crore Bombay lead UNLF ho designated camp sa anading to ke seya pi din phalna anapitawi nahi he dikhat chu achi sa kumsang ni le som ne thum November ni sim som ni le kwa chu Bombay lead UNLF ho hin Manipur government chauna central government to him kham ti chu peace agreement anakai wahi tu soina seina achun him kham soi akai wa chu designated camp group sa ding tia propose an bol wahi chule chu chi camp sa anading mun ho chu hi le In Forest District Adia Ingorok le Nongsum, Kakching District Adia Kakching Kuno, in Forest Adia Phajing, Bisnupur District Adia Saitun Chule, Jirubam District Ho Ahi. Chuchi Mungub La Achun Munni Tichu, Kakching Kuno le Ingorok Munchu, Ministry of Home Affairs in Peace Camp Tia Min Sa Dingin, Gather Zatumle Zali Ho Kat Disa Anadin, Palna Anapitavinahi.
Thulut ki mudung zuin ingorok kem sa na dia hi 13.90 crore ki piding chule kak chingkhunu kem sa na dia hi 15.9 crore piding ti hi him kham soi anakai wa chu UNLF ho hin Ministry of Home Affairs hi nga mi sang ni le zanga wal kat ding kem gup sa hi han tia propose anabolo hi a hin tu chen hin mun li ti chu nong sum phajing saitun le jiribam ho security to ki se pendinga na lai a hi dan thu su chun a sejin hi alangkhadin Ministry of Home Affairs le UNLF hon kinup tu na sui akai na wachun UNLF cadre ho ven bit hitting ground rule asu ke lo nga le ki mo mat mat thailo duty ho jong anazawi na hi chule peace monitoring committee a chun manipula ko government official ho pa na Central Forces Intelligence Bureau le UNLF thaleng ho anazawi na hi gelo thei chu UNLF ho hi achi sa kum sangkha jaku somgup le li kuma chu Manipur hi sovereign nation ti chu India akun chamhlat dalna anaki phut do a hiwin hi jong le kolgam sungboi ne jong hi amhodia ato gun lo sakna kha jong a hi tia seithe a hi aji chu het su ma bongwa kolgam nup laya chu Indian Army ho ahung kap jiwa anaki leji hin khu chu kolsepe ho khanoya anamanwa hi Manipur Chief Minister Lui N. Biren Singhin Manipur asu ke ahitia ngo ana abol na video athan zawin BJYM lamkai Lui M. Bari Sharma in meite hoa kun thading madinga gi na amudan anaphung doi hechi video N. Biren against na athu seina a viral zo apadin mi nga langa pa thading mading chanin gi na kamuye tin The Hindu newspaper an head sei gi na ei bol ho hi ku ki ho a hi bowi meite ho a hi we tin jong asei be na hi ei thajo pharu le kata sa hi peimang dinga gi na kamu a hi tin Bari Sharma in asei be na hi he thei chu achi sani khwa Bari Sharma chen na in maya meitei no mei phep to akino tu no wa Bari sin meitei volunteer la N. Biren in amat sa masat pen a hi dan anasei chule N. Biren in ei sol na mun zo sia ka chiwa gal ka bol jiwa hi tin jong anasei na het no mole Manipur su ke hi N. Biren a hi tia asei na video hi social media mizo si muthei dinga thangde a hi Manipura president rule ki koi jong hi N. Biren politics ki chip na a hi tin Bari Sharma in The Hindu henga asei na hi midang bonga ke ho jong aza anadinga eiza azuwa ei pe mang a hi tin jong asei be Bari Sharma ki tipa hi sang ni le som ni le ni laya thangting mul chunga BJYM min pana thingke phudinga kilep na ania meithal ke choya thinglang mi ho gi le le jong anapangina hi hichilai chule meitei ten kuki zo cha te chunga gal ahin patti laiwa chu N. Biren to sile balbanga ana umahi Infarkho pi sung leikai khana meithal ka mangwa aumjia October nisim som ni le thuma chu Bari Sharma hi police hon khatwe anamaru hitai Congress MP Bimor Akoi Jamin Manipura President Ruk Koi Chungchang asei na achun hitabonga thulu na la Union Government na sata in thimo anachanin chule Manipur boine to kiseya Central Government pan la dan hole dan dungzuya Government ke vai hop na ho asu ke dan ho min phain alangkhadin President Ruk Koi hi gamsunga dan lemur completely a collapse ya ke koi ahi lo dan sein gamsungin na sata boina atu jinglai jing in jong Prime Minister Modi in gamsung building agopun ahin country chum gamla PP agavilin chule gamdang ki boina adia Ukraine le Russia ka ki chamding thu aga sei ati chule asei bena chu Prime Minister Modi in gamsung din mun chum le parliament a asei na chun gamsunga chamna tan phatlam amano tan hijein school colleges chule office ki mancha no angai bongbong achi lai anati min phain alangkhadin Chief Minister Biren kila do hi gamsung din mun a hender lal ji ahipun hinla BJP politics lungdei le strategy ji zo ahiati asei bena chun Union Home Minister in Parliament a Chief Minister to Central Government akichi home jingi atin chule ex Chief Minister Biren in jong munchum chuma a haulimna athil bol ana to zo si Prime Minister le Home Minister head pi na le thusa adungzuya a bola hi dan phun do na jong ananei jingina hiati Bimolin asei ben achun Central Government hin danin aphalpi kalwalin state ki vai homna akhut aso lude tin thimo anachan kirina hi center in dan kala state ki vai homna akhut aso lut min pha thei ho chu direct a center a kun chief secretary chule DGP appoint a bol chule buiki patila kun center in state government lu na ho dictate a bol tin thimo achanin chule Biren Singhin lasom langa lang gamsung din mun CID hon ama koma thu alut lo dan
gamsunga security agency chum ho chan gea center in awai hom na chunga thi mo chanin gamsung puin le gamsung ki vai hom na chana center in khut a hin solu na chunga center na sata in thi mo chanin president rule hi gamsung pui ja ki koi hi pun BJP politics ja ki koi hi ati tu ni khwa dinga thu su la khom chum ho in phun do thiu hi chan chu hi tan ti